nivyo bazonaganira idoha M23 Senyamwe gatoya ubutegetsi gatoya n'abaturage bivanye gute no nani maneke funga mike Senyamwe hari ikintu uvuze kijyanye no kuvuga ngo ko leta ya Kongo yari yarasinyanye na Tshisekedi ku bijyanye n'amabuye y'agaciro kuvanwa muri Kongo akaza gutunganyirizwa mu Rwanda. Iki kintu mukivuga buri munsi ariko watubabarira ukaduhereza ayo masezerano naho icyo kintu cyanditse ko byadufasha tukabisoma. hariho ikiganiro umukonseye special wa Tshisekedi yigeze kugira yitwa Fortunate Biserere ubu aranafunzwe. Ntabwo ndi kuvuga hano twumvikana neza, ntabwo ndi kuvuga ikiganiro, ndi kuvuga amasezerano. Amasezerano arahari. Tshisekedi akimara gushika kuri pouvoir yaraje niyo ngusaba nyine buretse gatoya hano ntabwo dushaka kuganira ibintu biri mu kirere gutyo gusa. Nibyo turi kuganira hano gusa, turimo kuganira ku masezerano. Muri ayo masezerano turi kuganiraho wabaza ngo mbese ibyo twaganiyeho ni ibihe tukabishaka mu masezerano turimo kuganira hano, tukakubwira ngo ni muri iyi ngingo iyi n'iyi paragarafi iyi n'iyi, aha niho wabisanga. Rero natwe dushaka kugira ngo muri ibyo birimo kutubwira tubwire ngo amasezerano muri ibi ndimo kuvuga ni amasezerano yasinywe igihe iki n'iki, wayasanga aha n'aha kugira ngo tugende tujye kuyareba twumve ibyo urimo kuvuga, apana gufidinga gusa abantu ibintu byo mu kirere bidafite fact z'ibyo urimo kuvuga. Fact rehe ndakwereke, hariho ibintu biri confidential entre ibihugu bibiri, hakabaho n'ibindi bakoreye openly harize kuzamo umuhuza, umufacilitator cyangwa umuhuza nka Amerika yarahari babisinya ku mugaragaro. Ariko hariho n'ibindi basinya entre amaguverinoma n'ayandi, abaministre ku bandi bakeshanja ibitabo birimo ry'amakontra. Hajya si kenshi babishira in public. Byarakozwe hagati y'u Rwanda na Kongo muri cya gihe imbere y'uko n'intambara ibaho. Nibyo turi kugusaba Senyamwiza, nibyo turi kugusaba ngo nibyo turimo kugusaba ngo biduhereze. Ndabiguhereze. Kandi Tshisekedi yaraje kuri Goma bakabonana na Kagame bagasinya amakontra hariya mwayabonye. Ntabwo bayashize none nkora muri ministere ya Affaires étrangères kugira ngo Senyamwiza ko ico musaba atacereka atacumva guma gukwepa yavuze ko abifite akabiduha tukabisoma. Ubu nababaza Senyamwiza, urabizi twe iyo turi kuganira tukunda ntabwo tuza ngo tuganire ibitekerezo byacu gusa, tuza tukaganira ku bintu bihari. None nk'urugero gatoya, Tshisekedi nta masezerano yagiranye na Sadeke, kandi Sadeke yaraje muri Kongo mwarayibonye yarongera agenda. None ubu no kubaza uwo mbwira aya masezerano yariyo wararonse kopi yayo? Ayahe masezerano Saidi buretse gatoya, ayahe masezerano samwe amasezerano Tshisekedi yari yagiranye na Sadeke ija kuza kumufasha mu ntambara? Avuga ngo iki nyine oya Sadeke ntwayibonye iza ntiyaje muri Kongo ariko habayeho amasezerano, harumvikanye, habayeho amakontra. So rero hariho amakontra badashira in public, basohore ahantu aba ari confidential ku gihugu, ariko murayamenya kuko murabibona. Nimba tuvuze ati hariho amasezerano Kongo yagiranye, uruce ubushobozi yatwerekewe ukora mu perereza mwimumva nabi. Tuzi ko Sadeke ni umuryango w'ibihugu by'uburengerazuba. Ndibeshe cyangwa ntabwo nibeshe? oya East Africa, ibyo East Africa Community, ibyo ni bya Afrika y'ubumanuko. Afrika y'ubumanuko iyo Sadeke ni ibihugu by'umuryango Australia niyo Sadeke, yego, bihuriye mu muryango wa Sadeke kandi bafitanye amasezerano yo gutabarana igihe igihugu cyatewe. Sadeke yaje muri Kongo kubera ko
leta ya Kongo yaregaga ko hariho agresere, hariho igihugu cyateye Kongo, baza baje kubafasha kurangiza icyo kibazo, siko bimeze. None se niba ariko bimeze kandi bikaba biri mu ngingo yo gutabarana, n'amasezerano Tshisekedi yagiranye na Sadek, cyangwa bakurikije ingingo hariho amasezerano bagiranye, kuko si ibihugu byose bya sadeke byaje. okay, hariho amasezerano bagiranye, ariko n'ibyaje byagendeye kuri iyo ngingo bafite muri uwo muryango wabo y'ubutwereranire no gufashanya mu gihe ibihugu byaba bitewe n'ikindi gihugu. Harimo ibihugu byinshi bitanaje kuko byasanze ntibyabaye interested. Muga ababaye interested hajya kugira abadeside bazana abantu, hari aho habaye andi masezerano yo kuzokavaringa abapfuye, abakomeretse, eske ibikoresho bizakoreshwa ngaho bizova hehe, bazobirentinga cyangwa bazabigura, ninda zo kwishura bills. Ibintu nk'ivyo. Ariko icyo nashaka kumenya, baje bagendeye kuri iyo ngingo igenga uwo muryango wabo, siko bimeze? Urumva rero abaje muri ico gihe bagapfusha abasirikare muri ico gihe, muri iyo kontra, ntabwo abataje ngo bazosaba ayo mafaranga. Urumva hariho amasezerano yakoranywe na Afrique du Sud na Tshisekedi, nimba ari umusirikare wa Afrique du Sud aguye ku rugamba hariya, amafaranga bazishura iki niki. Rero ayo masezerano nk'ayo ni none nari nkwaye urugero nkabaza, none uwo kubaza wewe ayo masezerano warayabonye, warayasomye, ariko urazi ko ahari. Ni nk'ibi rero navuga ati n'ibya Kongo bakorana n'u Rwanda barayakoze, nubwo ntafise kopi yayo, ariko turazi ko ayo masezerano ahari, ku buryo hari mu conseil wa Tshisekedi Fortunate Bisorere yaravuze ati jewe perezida yaranyohereje mu Rwanda, twaravuganye, twarakoranye ibintu byose uko byari bimeze, ariko haje izindi mbaraga tutabona z'umwijima zirabisesa ibintu byose. Kuba yarabivuze ivyo bintu yarabizize, n'ubu aha tuvugana arafunzwe. Uno munsi mu masezerano basinye Washington, bagiye kandi gusubukura bijya bintu bari basheshe, ijya mikoranire izogaruka kandi isubire kandi ije ku murongo, bagirana ama business entre u Rwanda na Kongo. Arico kibazo cari kiri hagati y'u Rwanda na Kongo, hama hakaca hiyongeraho n'icumutekano ca FDLR, hakiyongeraho na kijya bavuga, mwe muravuga ati ngo ingabo z'u Rwanda, ariko hariya muri ajya amasezerano bavuga bati mesure de sécurité zivaneho kugira indege zisubira kandi kuza kuri Goma. Izo mesure de sécurité bien sûr u Rwanda ariko rutuma hariya kuri Goma hakawuka nta ndege isubira kuhateresa. Wari ubizi nabyo? Murabizi ndibaza. Arizo mesure de sécurité bavuga ati bazivaneho. Paske ariko se nyamwe ibyo warubuze ingingo, wabuze